Kami nung export kerja itu, export kerja itu. Bank Nifty ni 60 ngangke tahu to 5 AM ini sekitar punjak 5 AM enga. Jadi ni sing entry na ke pura entry na nai. Orang entry na. Entry na ke ini target 1:2 le jesto no jiman mana. Lagaw. Lagi ni wajah sana yang susah. Oi. Hingke apa no sakan level hingke ekonomi saka jadi no candle kaisa ke next target thamano 5,200 hingke tolani target hingke tolani tolani candle 5,32 ni tola jadi candle kaisa thangke hingke
46,988 kaman. Oke, candle to tamni formation to oke. Dai 2 minute tong 2 minute bisu semana. Tini to finity bo expire tini nifty ni bo omaino nifty trend line ke tola uno ke trend line no break haike tola ni next target tola target romono tola target tonai 19,500 কেমন করে 19,531 তাও তো মার্কেট কিছু সাইড হয়েছে তো নাই কাছে আর না তার নিগে তিনি বা এক্সপায়ারি তো মগে আর ক্যান্ডেল সাবসা তো হংকে no তারাই সাগাবা তলান মগে কল বা পুট নি মগে তিনি নি কাইসা তো আমি টার্গেট হিট মগে কাইসা নাই নিটিও 1:2 টার্গেট নাই আয় হংকে তো तेरे क्यों नहीं Halo. Apa? Saka.
มันบ้าเขาจะเข้มผมมันมองกูเลยให้บ้าเขาจะที่ก็ชอบเข้มผมลูกบอกหนักโง่ตอนตัวก็ปากเอาสิจุ้งจุ้งต้องกระไร Oh gitu. Ông nhìn con thương của đây nào mà cái này nhà nha không làm hả không làm hả không xem theo tôi chưa không phải ta không phải em học một gì nó tôi không hay có không nên cứ sao á hả không thể không làm bao nhiêu không giá tôi sẽ chúng ta là sao sao á hả
Chỉ cần ra sana mà rồi em phải xem thế nào má hả con hả không thấy nó nó